Kastalatibyan! Ket ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No nasadot ka, pumanglaw ka. No nagagit ka, bumaknang ka. Tampok dito'y drama tayo, Kastalatibyan. Nanay Inday, pautangan nakman iti arak kan longganisa. Utang. Kaano nga iyabayadam? Bayadak to, inton maalak tay sweldok ang naggabyon, iti gardin damando. Ala. Ang bayadam, wan? Nana. Ang apay nga na yun na nga arak ti utangan. Ay kat, imbagla aliw-liwak nana. Liw-liwa ti arak. Kastalatibiyag, nana. Agliw-liwamot asag paminsan. Ay, nagadwa ba nag-amabalin mo apagliw-liwaan? Asaan nga uminom iti arak? Day tangarod mo ti pagragsakak, nana. Sa nabale, tamay salaang matabote. Ang minton mabartek ka, mangkibor ka manahin kadagiti ka arubam. Alagi din, nana. Ikan na kun kadagiti utangag. Tain na kon. Makain-inom ako ni tiara. Anya ka matan lakay? Napan ka imutang, ngam di mo pa'y ninayunan tinutang mo? Longganisa ken arak? Idin to taawan kapi kan asukar tayo? Diing ka mat umutang. Ay! Awan amin na iti kusina. Ultimo bagas. Diing ka agtrabaho. Iti kasta, at daigatang iti makan. Apay asyak ngay. Sikat ti lalaki. Ketrumbang asikat ti manggad. No, uray si ka. Apay, gaputa babae kan, kat di kan manggad. Ay, ingka makilabada. Ay! Masadutak. Sikakit di Ingka ituloy tay gabgabyo na medyo gardin ni Mandaw. Tapno maalam tay tangdan mo. Masadutak nga raw. Kaya't ko ti uminom ita iti arak. Ala, si kalangan ti mapan mangituloy iti gabgabyunag. Kat singermatan tay tangdan ko. Anya? Siyak ti paggabyo nam? Ay salbag ka lalaki. Sadot ka talaga. No nagagat ka, di si ka ti mapan mangituloy iti gabgabyunag. No di mo kayat, di saan laang. Ay nga. Anya nga ron ti saan ko itabagas. Mabisinan dagiti anak mo. Ingkapay lang umutang i-gestor ni Nanay Inday. Sigurado apautangan na ka. Nang runa no ibagam, nga agbisinan dagiti anak mo. Umutang ako maitibagas nana. Mabisinan dagiti anak ko katawan maisaang ko. Anya, arak ti inutang itay nila kay mau. Sa ita, bagas matken ka. Awan ngamin maisaang ko nana. Ay, Jack amaw, kada kayo nga agasawa. Tadi kamot ngamin agagawa. Apay ngamin, adi kay manggad. Awan mo't pakitegedak nana. Nagado dita, no talaga kayat mo. Ay alan anana. Pautangan da kun itibagas kan si daan. Ala, pautangan ka. Hanggang agbayad kan tua. Tapno sa anak mo't amalugay. Pedring, imayak ta damagak no ituloy mo pa iti gabgabyo na iti gardin ko. Ta mula ako man kat iti silay. Masadutak man do. Yag mulatan tay tangdan ko akagudwa. Ta nakagudwak meten jay ginabyon ko. Anya? Di mo pala mapanituloy. Masadutak nga rod. Kastam kadilatan, Pedring. Idi nagpaarami dakmanan kan kay ti kulungan ti manok. Rinugyam lang. Kat sabalin tinangilapas. Masadutak nga rod no daduma man daw. Ay awan mon, Pedring. Agbisin ti pamilyam no kastam lang. Anya nga agbisin? Kat mangmangan kami mat iti mamitlo iti may sangal daw. Nalala, mutuyin tay kagudwa swildok. Takasapulak launay. Sige, paglabaan ka, Melba. Kat itad kung tutitangdan mo, inton malpas kang aglaba. Wen Laura. Ada amin nan iji gripo dagiti lalabaam. Kan amin nan akasapulam nga aglaba.
kumpleto. Wen, Laura. Saya atom ko mati aglaba Damag ko ngamin kat, asaan anadalos ti lablabaam. Wen ka day. Saya atag ti aglaba. Basta na yunam ti tangdan ko Awan parikot iti dayta. Nayunak ti sweldom, nulakat tanadalos ti trabaho. Anya mo tunday ti linabaan ni Melba. Kasla saan anagaw-gawan. No apay ngamin nga iso tinayabang naglaba. Amom lang arudan asadot na dya tao. Nagpadaan dan nga agasawa. Masyanak nga rod, kadagiti anak da, tapisang-pisang ti pagananay da. Iso akayat ko atang dana ni Melba nga aglaba. Tapno adda igatang na iti para kadagiti anak na. Kasano nga rod tulungan mi na. No di naman amma tulungan ti bagbagida. Sadot damit. Ay, una yun dagiti nga agasawa. Di dala maasyan kadagiti anak da. Katanya nga rod ngay. Kas talatibiyag at talaga. Anda nagagat. Damat sadot. Ay, kasano ang matulungak ni Melba no sadot mo't? Ne, masabat ko da Laura kanti anak na. Si kamot day tamasabat mi Melba. Papanam? Ay, adala papanak. Kat da kayo ngay, papananiyaw iti anak mau. Ingkam aguray ti pagluganan mi at tricycle. Ta, agpaili kami man. Ay, nagpintasan ti kawas ni Jenjen. Sige, panawan da kan, Melba. Ingkam pa'y aguray iti tricycle. Na, ay, nagpintas ti kawas ni Jenjen nga anak ni Laura. Imbagman, tamay gatangan da ti anak da iti napintas a kawas. Ngamsyak, awan pa'y may gatang ko ultimo tsinelas dagiti anak ko. Awan na sarakak apakilabaak lakay. Awan na iremedyo nga igatang iti bagas. Kasano nga rodan? Naiturog pa yung dagiti anak ta ti bisinda. Rumbang nga may nasikat ti manggad. Ngam, syakmat ti patudunom nga agsapol iti panggadak. Awan nga rod masapulak. Kat, kasano nga rodan ngay? Matay tayo ni iti bisen. Inta man na nagtakaw Ah. Mas sigurado nga dakanan tayo. Anya? Wen! Ado ti matakaw ijay gardin ni Mando. Inta agtakaw intun sumipngat. Tapno adda kanan tayo. Agawa ang Melba. Bagkatamon day tasako anang ikak iti ripulyo. Taintan. Sikat ti mangbagkat Sikat ti lalaki. Napigpigsa ka. Ay na, masadutak nga rod. Ala, bagkat mong taintan. Ay na. Kung naktumot ada kayo nagitaktakaw itinatengkaw. Mando. Sadot kayo lang arunan. Agtakaw kayo pa'y. Agkikita tayo to iji barangay hall. Inton bigat. Lukasta? Isuda nga agasawa ti agtaktakaw? Mabalin na kasta. Ta isuda man tinasukalak itay nga agtaktakaw iti ripulyo. Agasam, nagano tinalada. Dandani sa nga sako. Naimbaglakit din, tanapan ka nagbantay itay iti garden. Tanaduktanam nga agtaktakaw da. Kat, tiripulyo nga insako da, inalam ka de. Wala. Naglalaingan dan nga itulok kong alanda. Nagidya asadot. Tilamang laklaka ti amuda. Kat, anyarod ti aramidam kadagiti nga agasawa. Agkikita kami inton bigat iti barangay hall. Ala, barang daytan ti pagnakman da. Sige, agpulis akong bagat maturok ta. Ay, wala kay. Insagana ko ti pagpalasam. Ita, Melba, kan Pedring. Anya ti makunayo, ta enreklamo na kayo ni Mando. Kuha, kapitana. Saan min nga ulitan, kapitana? Ay, saan asyak ti pangibagaan niyo, no dikat ni Mando. Pakawanan da kami kuma, Mando. Awan ngamin kanan me. Kat mabisbisinan dagiti anak me. Naiturog da pa yan ti bisinda. Isuan aramid mi ti kasjay. Ngam, sana bali, ta saan kami mo't nagbaligay? Gaputain nalam mo't laang dagiti pinarot mi aripulyo. Awan kat babae nyo nga agasawa. Agtakaw kayo iti sanyo amula.
Apay nga na di kay agmula, tapno at dasidaan nyo. Awan mat imulam eh. Ti kunayo ket di, sadot kayo. Di kay lamasyan kadagiti anak yo. Ayan ti konsensyayo. Pisang-pisang lang arudan ti kawusda, mabisbisinan da pay. Ngamin, irresponsable kayo anaganak. Kada, kasano nga ron ita, Mando? Pagmultaan tayo kadiida. Uwan kapitana, agmultada, ngam sa anak kwarta. No di kat agtrabaho da. Nangagyo ka da kayo nga agasawa. Anya nga trabaho, Kapitana? Tangay awan pagmultayo a kwarta. Naskan nga rod nga community service kayo. Makaamon ni kapitana, no niya tiaramidin nyo. Ha? Sapay kuma, tagnakam kayon nga agasawa. Nasaya at pata nalpasan ti panagdalusyo diti barangay hall. Wan kapitana. Ita, ada ka di adal ang nagsawyaw iti da ito panagdalusyo diti barangay hall. Ayun, Kapitana. Kat ikarimi asaanan ang maulit pay. Saan kami ngagtakaw? Kan agagat kami kan ni Pedreng. Ay rumbang laang. Laglagi pa nyo ti pagsasao ako nana. No nasadot ka, pumanglaw ka. No nagagat ka, bumaknang ka. Amuyo ka di ang nabasak day iti Santa Biblia. Kapitana. Ita, no di utong palan. Saan na kayo abindisyonan ti Apo Ana Marswa? Ha? Ikarimi, kapitana. Agbalbaliw kami. Tanay, kasla na ibabain kami nga agasawa iti daytoy a panagdalus mi dito'y barangay hall. Wala, do sayo dayta. Da kayo matlang tinangaramid iti pakaibabainan nyo. Kat sapay ko matagbalbaliw kayo. Ay na, lakay. Naawatak iti inaplayak at trabaho ijay ili. Uray janitress lang tagswildo akmat. Uray siya, bakit? Inalanak ni Pari Dalmas akadwana ang agkarpentero. Ay, nasaya at ano kasta? Aggagata talagan lakay. Tapno may gatangan tamot dagiti anak ta iti napintas akawusda. Tapudno ti ko na ni Mando. Pisang-pisang lang arudan ti kawas dagiti anak ta. Agpisinda pay. Awan na talaga ti serbita anaganak. Wan, aggagata bakag. Oy, Melba! Si kagayam day tamasabat ko Kunak no sa bali itayan? Kunak no balasang? Si Kamat Laura. Kabarbaro nga minan dagita kawis mo. Kan nagdalos ka na kitaan, Melba. Dakkel ti nagbaliwam. Una, tada nga rudan trabaho mi nga agasawa. Kan nakitak dagiti anak mo. Saandan ang ngir-ngir akasi ti sigod. Wan, takanayon ko idan adigusan. Kan nadamot tan basit nga urnong me. Kat planok amang lukat iti istor ko ijabalay me. Agisturak latan. Nasaya at launay Nilakay ko latan ti manggad Maragsakan ak para kada kayo nga agasawa. Tatalaga agim magat kayo. Kanayon mi nga min amalagip tay ko na ni Kapitana kada kami kanilakay ko. Ako nana, no nasadot ka, pumanglaw ka. No nagagat ka, bumaknang ka. Kat saan abindisyonan ni Apo Ana Marswa ti sadot? Husto ta ko ng Melba. Mala, ituloy yu ti aggagat, tapno sumaya at tibiyagyo. Ay nalakay, agyaman ang tadan istor ko. Kat ado ti umay gumatang. Katsyakmat, dirit sulat ta ti trabaho mi kani Pari Dalmas. Numalpas ti kontrata na, at damanan sa balay. Ay nalakay, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tabi nindisyonan na ta. Bakit? No nasadot ka, pumanglaw ka. No nagagat ka, bumaknang ka. Kahit tapno saan ta pumanglaw, aggagat talat ta, bakit? Lakay. Ay, imbaglaan ta nagbalbaliwtan. Katwan bakit? Kastala ti biyag ako nada.
At dalat ta pagbaliwan ti amin. Ket agyaman ta nagbalbaliw ta. Ta di tay ket agbisin a kanayaw. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No nasadot ka, pumanglaw ka. No nagagat ka, bumaknang ka. Tampok dito'y drama tayo, Kastala ti biyag. Insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, Radyo Totoo. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.